kwana gore chama ya ODM boniga status quo nirili because ntwaro chimo secretary general kurusi kwa BC chiri kotina nyori be orders and then sometime abantu mbali group ende batenga ntuntu akora tamangana ayo changes to achieve factory buna to kwana lero okurusi wasi buna kwali kuma meje lichi umo secretary general wa chama ya ODM na ndekero mu Kenya ndo gwensi atwalire ogotaiseneka negendo ketokoroka any administrative action ngoko ende sekanga sivuna naji dese political parties appeals tribunal akaewe order egokania Kenya Gazette umuswadi kwa Catherine Amanya mune secretary general yinya igona to kwana lero nyakundi umuntu turi organize the secretary general ya ODM yakoro kusifuna pake kinege ya tagereiru tere 26 na enda wanachama abange ba ODM yobale sense mu sifunale eseso mu muskonyo kale esende abuna abafuasi bali genuine ba ODM bagotoka lakini aba bagaenda Mombasa bana abantu batayete kubeke jamo monada babwate interest y'echinda cyabo bagurwanira chinda na kuriye obonene talikende bagurigina kurwanira baro umwana inji igo otogotere Neymar onye batagete tigaba bwati William Ruto nabo bako cross aba bagende basoe UDA batige bali to bwate ganga yo koleta mabadiliko Kenya tolenga kitoko cross United Opposition tojibo chinje serikali 2027 usikonyo